Ghanaian European Center for Jobs, Migration and Development for Omani Ministry of Employment and Labor Relations, and I saw Jumedi Asina Ede Ebremo, Memeda and Memeda Bia. Na Jumedia Center say, Sir Oya Bofra or we school. Abebru a we school, Ope Jumaye, na Unya Binyeno, Oba Omo Center Honoma. Omo de o ebeko etitiye mu ahwe se de usitie na adwuma kra wo pese onya bi ya onya bi nye no adwuma ko bebre na de akogya omo se omo pe dipa no ma ye adwuma na emom omo pe qualified na be de ehu do ye qualified obi wo ha obuzan se adwuma be na opo se adwuma bi ya da bi Ghanaian European Center for Jobs, Migration and Development for dear questions are now said titi obo be fifa famu bia na be mo se adwuma we e na betimi aboa odache eti oko center hono mo a na so wawie university o pa adwuma ye obu okra CV kuta na wode pa adwuma bebrebe ni nyina wonya na wan tro CV ni ye oko ho a ombe kiro se si tro CV a e convince HRs ni bebre a ombe fa wadwuma the same thing na center hono mo no omusa hwe emabuna sebi omote se me a omobrofo anye na emom omusa no ye yene ntimi kabrofo ne ye ntimi nkoye ebia pen adwuma no ye de nyame aman adwene bi ensa no ebopa se pesi esuansa no adwuma wa wo pesa usuansa no adwuma bia se carpenter se mason se electrician se ediensa no adwuma bia HND ayi bia pesa usua bia se even mechanic kra na pesa usua oko eye center honma eye Ghanaian European Center for Jobs, Migration and Development for makachi honma omo edo be quantity akwa ma wosua nsano adwuma emretia wa bim na hu a adwuma na wosua ne ho akade bia se de ball bre bia no tools no omo de be ma so bi ti say oye carpenter ni a tools ad be ye adwuma se o plane o saw ne o hammer ne wa ni nyina no omo de be ma na de ahye adwuma ase obo o wi adwuma a sa no ma we de be hye adwuma na se kra no ne bi obo akosua tie said dryer head dryer obenya to skani ho ne nyina na dwumakoi e de be ma na se to so bio so no vocational skills american ni training na omo de ma no free untu ahwe free obo ososo a na oboye bojwa na se de ontimi fasika nto ho na de bia o se me boka okọ ho no ma center ho no edo be ko business education mo be kire o se de esi bookkeeping any normal bibia na de nyina no so no na omo abhe wo dwetre na o de adwuma no bia na enso normal wo ye ni ntine ma ne basa na ye no eno so no omutimi hwe se ohia top up bia eno so no center ne betima aboa ena se opese utu kwan ko obi ma so ade bia ye kan se akwantu de ehu hia papa memetie me firi asante memu na bankra memu betu kwan abankra memu ena me bo me bra e akwantu be bia obefiri be bia wo na akọ be fufuro no one migrate from A to B otu kwan na ubetu kwan a ese onya obi obetu fufo obekire kwan a ofa so na oduru krom ho no ma ubenya wasomdwe na otima ye adwuma anything European countries ne pen insano adwuma for papa titru any steel benders forklift drivers any insano adwuma asabi ye tikrom ha ye nimu ye na mom ye ni certificate eno so na akoye adwuma a European countries no omo pe nipa ene omaye adwuma eti de center ne kan se wo yo bi abebo homodin ye pa ko school bi akosua enya certificates na wanya krona opeso koso me de Germany example opeso ko Germany a eso osua German kasa no se Holland eso osua Holland kasa no na okọ se okọ akọpẹ working visa se say wo ma working visa ache se o mutimi de working visa ne ma wo krom ha pẹ uduru ho a wadwumaye ehwehwe enye den woni enye ontanta enko rekrom ho ansa no aka se okọpẹ won krata bia akọ akoye sa working visa ni bi o be kire papa hyase free krom ha ya eti center ne se oba omuno be din kita ho akyekyere ama wakwanuasa ese ofa so na nya omo na ekoje visa na ma o nemom advices no ho no do be quantity yim akyerɛ enwuma wo hia nkrata wo hia wo de be kɔ
akwakope wo visa and the only embassy nasem ye the visa ne ma wo pe sebi prediasa minua ohuso na de omo ye nyina no omo jiska eye free ukọ center hon ko a eye free ene say kro bia so awo bia no say labor office bi benwa ya kro bia wo so bia say labor office bi benwa obetimi akọhọ say otin kai boy na oba na obebusem omo no ebedi nkita ho bia se oma oba enkran main officer ombe chiro aba eye Ghanaian European Center office o onkran ha anasa wo betima tu kwan aba nkran ha no so a wo de faka besi circle na pe ministries taxi rank hono wo ko ministries a omo taxi rank hono last stop hono no obuso omo say o ko eye labor officer anasa o ko minister of employment office hono ehwa na GIZ foi anasa Ghanaian European Center for home office no wakoto enibdefo a advisors a omo be quantity mu amu hu de ntia omo boss adawre obetimi akọ omo address ne ye 91 Starless Road eye next to Minister of Employment wona America na ukọ hon man kra ha ukọ Stadium Road no so hon omo ukọ Education Ministry omo gate no Interior Ministry gate na no hon boss omo so omo your dine white bi she hon mo ho ano mo ana betima frɛ omo 055 675 8518 and 055 675 8516 which must have from 055 257 0251 and 055 257 0252 four numbers in no esa your WhatsApp ufre omna obia mfakra na obetima WhatsApp o ma kire om se what sanka boy na opese onu omudi nkita ho ombe frɛ back na omno edi nkita ho se obeba office onu ma na oma kire kwan no so tia mesikan no services bia omde ma obia eye free obi ka se menya bibi se ya mama mesika se na memfa onko ho no mu a nipa ne juice ka di kwa se dem mesikan wa faka anafa phone ne frɛ wo mo ne faka akọ bibi ombe ya ma obia eye free eye European government any Ghana government and akambo mo yes ade no na okwa obehu de me kan se no kre so bi eyira kwan kra no peso ye ya se de me kan ye no obetima ba eye multimedia ha sei ye betimi akyerew kwan na otimi edi akọ ho bo be kai a eye be bosumi be mienu eni ye ni ye nua kwasi bonsu eye Udine mrantie hene sana me frɛ no ne den papa edi nkomo efa demonstration bi a omo ye ewo Udine ho se as a Italian government no ene omo ni ne ye omo call offices bi so omo kopɛ omo nkrata na appointment time ne ye nyina akra na omo nya bi ene ye obefa wo yere ana obusuani bi kunu Africana document a person o ye ne no na omudi omani tom tisi montene mo be kai ye de ni na binim se wa wo hwe video na se wo hwe Facebook Akonta ko Facebook Akonta just search for Akonta live hodomo coach ogre ni nuaba de ato ho obehu sa demonstration no se ye nua no na olidi ye the way na ni abre ogina awoni mu hurihuri na no se bema ni abre ampa eti ene yati asem de kakra ewo nachi eti ebekwa ahoma no so na ya ma Bonsu ye makwa aba Bonsu mic bi wo chi ana se radio bi wo chi ama chere bibia ni mechi na meti noise bi wo chire ene obehu video bi a ye nua no gina abontin na omo ye demonstration Ghana flag ne he bi di ahim wo ho no mo kojo na meti say Kofi Bonsu bidi no Kofi Bonsu ya na minni akojo ye rade menen land abontin so no problem enyo bi aso say endis kojo Bonsu na make yo menen no London ya de okay ti de bia na no wo mitri mu bebre by the way Kofi Bonsu say enra ye din komo ba me bisa say video no e baaye no mo ne
Italian officials negotiate na outcome na base say update medase nyame nhira ene adwumayefo a omod union ye adwuma nyina na yendi kan ka se mo akire se mo ye obatan pa radio if say BBC e man bi so na nka mo ne yen kasa ye no bi obeka so yama nkrofo ate se BBC esinkenu anu no but mugusu ene ye edin komo se mu behu se insesan kasa heden aba anase bi kura na mu di kan no kura na de no matiada but you do idea say ever since ye demonstration no ye ni painful day in day out ye tu anamon bi ye pese ye hu se insesan aba ansa na ya tenase inti before enrochi last week ye ni municipality representatives se ko shiaye because right after the demonstration yati committee amina medi enim say ye hwe until say dia ye penny yensa be den ebeka inti ye ni municipality heads and as a representative ni kodim komo bi so mo say ye see immigration officer e wo Udine no e wo say mo yifi ona mo de ko be fufuro mo stand at the same baby mo se mo de be ko no e den na mo ya fa ho inti okay inti the thing na say ye bi so almost say almost stand at the same ama assure yen say no kura wo nyame nim say technicalities bi no mo ye wo edan no ho e wo say almost sa obi kasa e disable me pa ama sir and production monsa nya call no from me why okay I Asempa 94.7 mo so for kwa man kwa hello very good yes mato tonka nti me kontem ye ni municipality in paying for higher front commune ye no mo paying for ko hia ye no omo efre ye the way ye ni abrini nti no so omo fre technical men omo ye edan ni ho adwuma ama omo ni ye edi nkomo e wo fon so ye team ni municipality team ni na ama ma ye hu se no kwase se o start ye den ye hu adwuma o so mko survey ho no mu hu ni o ma o so mo sesa ni ade nti ye betimi aka kire Udine fo se immigration officer e wo via Levenetia no mbe ye fi ho e dia via Longeria e ye America kra no mu hia but afi we nko ne wie ye de na ye hu se ni o ma ye den asesa de to so mienu yes down adwin hu say no yeah hospital card in sensem bi wo hono mu a e ha adwin pa e ma de ma ye tu sa na mo no say akwala ketua o wa hanom e hwere ni doctor for 2 months no ni family doctor adan ya o ma there's a confusion bi wo hono misinterpretation of the law inti ama o ma renew ama no inti we nti nya ni doctor no inti na o se yakọ na yakọ negotiations inti enrechi ene yakọ ya yekoshia impayinfo na ekachom say no the way I'm treating you wrong nti payinfo ka na yaka omuka na yaka omuhu say no kwasem say team na yetu anamo no ye nko keke ye research and make sure say ye connect all the articles are defended ya yeka nti betima ka kire Ghana for say opinion oda questura penin yeka questore and as a police commissioner no osi onu afato no so na wa frɛ the health director no owo Udine eni na di hu nkomo but omunim said kenken dia yen ya kane de kwan bia so options e de bom no mbe choose mbako nti ye betimi aka say yes exercise den ba na sa exercise we ya make ho asem a ye ne commissioner no kokan no kiu na e wo ho no ma ya ka ho asem say line tin nkofo sole ahomachi kosa line no e better so not less than 50 to 60%. Right. But who the picture na that Facebook say no. Nipa 4 na mojina ho no. But who saw na on my right side no. One are first. And Bruni no to us no ni de hina. That's what to no ye Italy had me friend questore. Ono ye the head of the police station wo hayina nti ye kan on minim se Gandhi because a commissioner and as a COP ono this original commander no but
Say regional commander say apart from the IGP no region bia no commander da ho no mo. Sir. It's reference so no your regional police commander or Udine ho no. Sir. Okay. And the twaso no so ye hwan ya. The otoso ni Penia Mineno Anante for more than 15 years. On the former mayor of Udine at the moment, or a member of the regional parliament. Okay. And but who say Osipoti bi page na the end far left ono say hwan ya. Honestly, the president of the Nigerian community Udine. Right. It is to say into a part of the team I forming na ye to me ko ye team ni also ye be 6 or 7 people ye na to me ko ye 2 be say omunka me hona meni omo nyere enko. It's the communities and the leaders Nigeria leadership and then Ghanaian leadership mumio na mokushia commander for the and patona Brunim ba ko ye immigration consultant on so kan ye team no e ka ho but ye ka picture no onu no twa ye ntina wan be mu no yeah onu kra wa mana ye ni bebre se next of be mu bi Jale mo hwe na mo ka because mukro mu ho na mutino to be honest kro bia agi ahoho pa through the romance near omaboa Africans make us aboa ye papa but dipa na eba ho no sebi preduasa omo mo fa nsuo no so doso eti ya no masem ka omunya come for ti se motimatum ho si wo se mo be fight for the right of the most of the Africans dia ye mama mo nkoso na mutime fa mo ire na mo ma akafie no na sebi preduasa omo so be ka mo ho ayehye na wo no ano odin ye kan emesu mo so amoti ho so a ese mo nware mo ho de bia mpese be fa fifie aden. Okay, bro, bibi ka kraka etre Ghana for BTO minia e de ti na ne say nipa bebre nye nipa ba kunye nipa mienu Togo ni bi kra ye audio abremia nka me de beba na wabo pata bia wonti asintinu after demonstration nkrofo document unlocking and the nyina no bebre den EPP omonzi ni abre nti bebre de EP obi di ni die to mu 2021 or the mami amitu na mo ho after demonstration na ya freno oye Togo ni onye Ghana ni na wo audio de ba ya eni jese munku a na ni agi o kire se o se ye from mutu na mo nti dia yesre Ghana fo yina ne se ye de ye bu adwuma no se ye hwena ni o man koyi na edu bebi no mo daadan ya na se o mpese mo ye different na ye besi nya Ghana fo ni ahofo so o mbe pie in their numbers na ne yesre Ghana fo se o munya gidie wo ye mu ye no obi antumi compromise ni obi antumi corrupt ye ye die ne se ye sei na ye mra ne kasa ade akwan bia so e be na ye adwuma nti wei ene kakra pese ye ka kire Ghana fo yo Kofi Bonsu ye da wase bebre because say oni bre ye say ka obekọ akoka obekọ akoka dom na omobu oman ho ho no council no sa na mo ka no ho mo de no council no yeah na so wabema mu na odi gina na so na oboa Ghana for ne ebibifo a omo Udine na mom ka kire chairman no say omo football team no na omu lusu dodo me baaye no me be ma omu Kenya sem eda no mutime we ni 3-2 ema manage mati so ma sa lusu so omu we ni next match na omu story no me nya no next week no be da se bebre okay mesu me da se nyamisha yo Udine bye Udine ye kra aboa Ghana for papa yes Steven Apia Sule Muntari Asamoah Jan friend is saying Kodwa Samoa midfielder almost about 15 Ghanaian players Udine enomo kotra e ball na through them no so no Udine nya Ghanaian football team make us say da me call ho no omo we ni omo match ema me hu say yes sir omo hia
support it Ghanaians na more Udine na me buy na more kasa omo lose nti mo nkɔ mo match bio no omo win me call omo win I just last week match say omo lose match back but I'm encouraging them so me be show omo pictures na me ne team chairman ni coach no e ba be din komo ni ahwɛ ye mofra no na de omo ye ma ne ye fɛ ne say omo kɔ south of the country baby omo fa nsuo no so no Ghana for no omo fa nsuo no so na omo nim ball no ma kɔhwɛ omo no ma ji omo aba no ma boa omo boa ma ebinom enya third division ne second division ebo which say Ghana for yen kan humum ye kan humum we can make it and ye kasa utu kon afa kwan papa so